Približujući se kon Korčula, svejedno isto ni se vraćaše na um Zanea. Ima ta ova naša Korčula bo svoje dubavina nešto što ni žena nema. Korčula, koliko postara, toliko poubava i poubava. Ne čeka taka staricata, a ubavica, jedan slikar Zanejake zabeleži kako malečka, prekrasno izrabotena igračka ili šekerna torta napravena za svečanost, ne čeka Korčula na svoje to negolemo jaziče kopno, mala, malečka, stari odel od gradot, kogovo večerašnjava prikazna skoro i neće go napuštime, odvajda je i koliko denešen sportski stadion, dolg 170, a širok 130 metri, a toliko nešto ovde se zbidnalo i se slučilo. Kakvi li ne brodovi i vojski bili okolo i vo gradov, kakvi li ne graditelji i rušitelji, pobednici i pobedeni, koliko čumi i požari, što se bilo i koji se bilo ovde, od iliriti, starogrčkite kolonizatori do dosnite večerni turisti i nivnite ovdešni domaćini, koji može bi tok mu sega će si oddelat vreme da pogledat i da čujat što sme zabeležale za gradov. Postoji jedna legenda, no ta ne treba poseriozno da se primi, spored koja je Korčula nastanala ušte vo vremeto na trojanskata vojna. No od mediteranskata fantazija do prvite dosega poznati istorijski vesti za gradov će pomina 25 vekovi. Najdrevnite dokumenti se od početokot na 13. stoletje na našava era. Dotogaš i otogaš ke se smenuvati Liri i Grci, Rim i Zahumlje, venecijanski Otlaf i Dubrovnik, Hrvatsko-Dalmatinsko do kralstvo i bosanskite vladeteli, pa i Napoleon i Rusite i Angličanite, Avstrija i Italija, koji će uspe da gi nabroji s redum sita ovdešnje vlasti, si izboril zlatno mesto vo istorijskata nauka, no jedno si ustanuva. Od dosilovanja to koje ovde beše vo 9. vek, korčulanski od narote slovenski, hrvatski, dalmatinski. Na ostrovot vo starijot vek, Grciti imale kolonija i eveja ona pročujena lombardijska psefizma koja svedoči Zanea. Ovo je skapocen tekst vrz iskršena ploča, spomenuvene dosegavo toliko enciklopedije i učebnici kako najstar pišan kamenen spomenik vo Jugoslavija, nastanat vo 4. vek pred naša era. No bideći od starijot vek dopira se ušte po nekoja nova vest, posledniti iz očuvanja ustanovija deka lombardijskata ploča je pomlada za cel vek i deka ne je najstar spomenik zda što Hvar ima ušte postari zapisi. No, bivšite izgasnati i pretopeni narodi od ostrovov, negi pominuva životite vpišuvajući samo vo kamenot znaci za istorijeta. Po moreto okolo Korčula, kako i okolo Mljet, postojano vladeješe nemir i strah, duri zagolemio Rim, od ilirskite gusari i od buntovnicite na ostrovot. I v sušnost nadovijadla vočini vo 35. godina pred novata era Oktavijan, podosna rimski car Avgust, čije vladejenje ke se nareče Zlaten vek na Rim, či gi pobedi, či gi sotre vo straotna pomorska bitka dotogaš nepokornite ostrovjani. Sve što beše silno i sposobno za vesla i meč, Oktavijan go zarobi pa ubi, decata pak ženiti i nemoćnite gi prodade kako robje, a od korčulanskite naselbi i brodogradilišta nekoj razorna, nekoj zapali. Vakov evoeniot i pobednički izveštaj na stariot istoričar Apijan, a nije vi go prenesuvame se ovi okovani galeoti na dnoto od nekoj odamnešna galija od reljef od napoznati od Korčulanec, skulptor od Petara Palavičini. Sve taka pravo veslajići i ovije galeoti, kako i carstvo to štigi okova, zamina vo nekoje predalečno minato, sega gi nema, a našata Korčula je se ušte ovde i ovo statut na gradu te nizinoto prvo začuvano spomenuvanje. To je poteknuvo od 1214. godina, prva ta redakcija ne je pronajdena i najstarije od site gradski statuti na Jadranot. Po mnogo nešto ovoj star zakonik je naučna skapocenost i tok mu toj prv vo Evropa je zabranuva trgovijata so čovečko robje. Toa za istorijeta. No, statut od ovoj grad je prisuten i den denes po svojite ostvareni odredbi, kako da se gradi jedan grad. Vova Korčula koja je i sega duri i sega primjer i pokaz za urbanističkite učebnici za idealno oblikovanje na harmonični gradski celini. Ovo je planot na gradot, narečen Ribja koska, a samo ušte jedan vo svetot mu je sličen, Knidos vo Grcija. Glavnata, nadolžna ulica go deli gradot na dva dela, a na dva pati slevajući se među kameni dvokatnici, ke se proširi i ke napravi mesto za pomaliot i pogolemiot pazar.
Ostrana, od kade što doađa maestralot, rebrestite ulički se pravi, na sveži od vetar mu se pat do centar od nagradot. Ulicite pak, po koji stignuva jugoto, blago se svitkuvat, vetrište to patem da se smiri. A za da ne se udrat vetrovite jeden drug v čelo koga će se združat, kućinite blokovi, di prekinuvat severnite ulici od jug, a južnite od sever. Taka ušte srednovekovniot nepoznat urbanist znajal kako da postavi jeden grad, za da bide ubafi denes, da dominira vo tesniot pelješački kanal, da je odbranet od vetrovi, no i od nepovikani lađi, podzidinite, zašto povije ulički začas se stignuvalo na sobiralištetu i ušte pobrzo niskaličkite s kraja da je na gradskite bedemi i puli. Patem, tok mu povije kamenljivi, kako zasečeni premini, stari odelna Korčula je poznati kako grad so najtesni ulici Kajnas. Site stranični se pod skali, osven jedna koja je tok mu poradi to, a može bi ja narekuvat Kale dei Pensieri, ulica na zamislenite. Gradot je vrst kamenljiva dlanka, a okolo nego je ova Korčulansko more, spomenuvano u istorijata po borbi te što go menuvale. Taka vo 1298. godina dženovskata flota vo ovije vodi gi pobedila venecijanskite brodovi, a nije je spomenuvame bitkava i zašto vonja je zaroben golemi od Marko Polo. Koga denes čičeronite gi voda turistite po Korčula, zadolžitelno zastanuvat pred ova kuća, za da posočat deka bila dom na Marko Polo. Nimno je da kažat, a vaše da se podsjetite deka Marko bil zaroben vo 13. a kućata ne može da bide postara od 15. vek. No nadvor od sekako somnenije deka Marko Polo borec na venecijanska strana bil zaroben tokmu pred Korčula i deka zatvoren vo Dženova na svoj zatvorski drugar Rustićan mu go izdiktiral onoj svoj pročujen milion za koji Herbert George Welski napiše Markoviot patopis je najznamenitata knjiga na svetskata istorija. Na srci je na Korčula da dokaže deka Polo je Korčulanec, deka ovi golem patnik, istražuvač i pisatelj i jedan od najpoznatite luđe na srednovekovna Evropa je od ovoj neizin ostrov. Poslednite tvrdenja go približuvat Polo kon Korčula, a vo evropski odpečat vo poslednjeve godini poveća od kulku Kajnas ima tekstovi koji go vrazuvat Marko Polo za ovoj grad. Vpročem, i kolegite od italijanskata televizija pre 3 godini prikaža reportaža so naslov Korčula, gradot na Marko Polo. Rekovme deka Dženove i Venecija vo zalezot na 13. vek krvavo si gi vkrstija Edrata kaj Korčula. Do 1420. ke se smenuvat rasni vlasti, no vo spomnatava godina gradot po 4. pat ke padne pod vlasta na venecijanski odlav, za da ostane pod nego 377 godini. Za ovo oružje ni vela deka je vojen plen od 1483. godina koga Korčulanite sami so malubrojni sili go odbile napadot na neapolski od kralj Ferdinand Aragonski, se branili i se odbranile, nešto so hrabrost, nešto so vojena itrina. Vo predanijet ostana, Aragoncite već je napadjale, a vetenata venecijanska pomoć od nikade, koga nekoj se dosetil i od kampanarijata počnal da zvoni za radost. Božem, doađa venecijanskata flota, ova je za dobre dojde, pa napaljačite na koji gradot im je zasolnuval drugata strana od moreto poveruvale i nepodgotveni za požestoki borbi si gi zavrtile Edrata. Vtorata opsada i odbrana je od 1571. Koga Turcite, ovo oružje ostanalo odniv, predvodeni od alžirijski od namestnik Ulus Ali došle pod Korčula. To je ona opsada od razgovor ugodni naroda slovinskog na Andrija Kačić-Miošić, no za poetov ovde nema što da mu se zabeleži. Branitelj na Korčula ne bil venecijanski od knez Balbi, koga go veliča Kačić-Miošić,
Naprotiv, knezot izbjegal, a Korčula ostanala sama so 154 maških glavi pred Osmanlijskite Galiji. Ženite pak, preoblečeni vo maški, vojnički obleki, odele po cidinite za Turcite da prebrojat poveće braniteli. Od branata ja predvodel korčulanski otarhi đakon Antun Rozanović, a tokmo njegovi otopis na nastanite je i najvredniji od začuvan dokument za ova. Korčula, kako retko neko je mesto, so vekovi pod golemo vlijanije na crkvata, 18 crkvi i kapeli ima vo ova malo mesto, za svojeta pobeda nad Turciti je blagodarna na Bogorodica. Neizi se posvetuvat oltari i procesiji, a kultot je zasilen tokmu od vremeto na turskata opsada. Sve se slučilo na 15. avgust, na denot na golema Bogorodica, koga najednaš, sred letnata bonaca, nadošol silen veter i moreto se krenalo i zovrelo, pa je rasvrlalo turskite brodovi po kanalot. No potoa svojeto junaštvo i vojenoto znanje Korčulaniti će ga objasnat so tajnata na čudotvorstvo to i voopšto ovde je redok, kakov ide istorijski nastan vo koji ne je zamešana crkvata. Naprimer, ovi je preskapocjeni ikoni se spomen na jedna vojna i potvrda za korčulansko učestvo vonea. Tije se vizantijski, od 14. 15. 16. i 17. veka, a vo Korčula se doneseni od Krit. Na istoričariti im se dokaz deka vo Kandiskata vojna, od 17. vek, na stranata na Venecije učestvovale i Korčulanite, pa ova retko umetničko bogatstvo im je donesle kako nagrada i kako plen. Mnogo prikazni za ovaj grad možda da se kažati i da se obnovat, posvetite likovi nastani od stariti ikoni, a nije će spomeneme jedna skorešna. Poneko ikona će mu zapne v oko na nekoj tak narečen turist i jeve kako i ova na Sveti Spiridon već je skoro prežalena, danes odnovo ke se najde vo Korčula po 2-godišnja istraga na Interpolu. Kritskite ikoni se vo zbirkata od bratstvoto na Site Sveti, a danes ovde ima ušte dve bratstva, na Sveti Mihovil i na Sveti Rok. To na Sveti Rok je osnovano vo znak na blagodarnost od preživjanite od ovije zanavek zapusteni domovi ovde narečeni kućišta. Čumata bila čest crn gostin na gradov, ni stravotni od španski grip od 1918. godina koji na Evropa i odnesol poveće životi od kolku site bojišta na Prvata svetska vojna nego zaoblikolilo ovoj ostrov. Čumata kosela, ispored nekoj izvori, zada se sotre epidemijeta, kućite na zarazenite bile goreni, evegi i denes peplištata. No, ovo posljedno vreme postoji somnenije. Da li luđeto na vistina si gi palele svojite domovi, koga požarod možel samo za mig da se proširi niz gradot, ili kućite se zapaluvale od nezgasnatite ogništa što ostanale zadumrenit. Niko i ne žive ovde, nitu će žive, no glej, kadešto izgasnal čovekot, se rodilo rastenije. Nasekade po korčulanski od kamen, od skalite, od balkonite, na mostot, popokrivite, doneseni od vetrovi i ptici, rastat, list i cvet. No tokmo ovoj cvet, što je razubavuva Korčula, ja ubiva Korčula. Rastenije to, što koja na prv pogled gi krasi ovije zidišta, barajći mu pat na korenot, gi nagrizuva, gi razronuva, gi podjaduva. I predvodeni od zloto cveće, eve kako stignuvame srede gradot, pred crkva su selski izgled.
Подигната е таа во чест на Свети Петар, најстара е во градов, а во неа скоро немтурски не дочекуваат барокните апостоли и евангелисти. Еден, како со рака да ни свртува внимание дека под нас има некакви гробови. Овие во темелов на црквата се најстари во Корчула, а врз плочата на некој Матеа Бановац, упокоен пред 400 години, еве како се продолжил животот. Во очната дупка, издлабена во каменот, овој невин полжав си најде нешто како гнездо. Ги оставаме Матеа на мира и полжаво да си расте, а пред нас е сега најголемата корчуланска црква, Вела црква. Се смениле овде генерации градители, па на неа и во неа се вкрстиле стилови, од романтичната традиција преку ренесансата до барокот. Во катедралата посетители има најмногу пред големата дводелна слика Благовештение, Тинторето од младите денови. Следната скапоценост, иконата на Богородица е византиска. Олтарот е од мајсторот Леонардо Басано. А зад цибориумот уште еден Тинторето. А овој цибориум, овој тантелен вез во каменот е еден од стотиците споменици на најпознатите корчулански занаети каменоделството. Безброј се палатите, дворците, кулите, црквите, манастирите и спомениците на корчуланските каменоделци, каменорезци и градители. Се овде било камен, родниот дом, алатот, мебелот, украсот, хранителот и плочата над смирените. Местниот музеј ги чува орудијата и по некој производ на корчуланските мајстори, па евене до соседното островце Врник, еден од овдешните каменоломи. Не сме толку слаби, па не ни беше лесно по овие карпи, а можеме да си замислиме како се сечеле овде пред толку време огромните грамади, како се пренесували тие до морето, товарани на бродови, како пловеле, како били истоварувани и каде се не стигнале одовде и од соседните каменоломи. Од Корчуланскиот камен, делумно или целосно, се и Дубровничкиот кнежев дворец, црквите на Свети Спас, на Влах и Доминиканската, манастирите на Малите браќа, на Светата Марија, Клара и Локрумскиот манастир, а од овој и од соседните камења се и Дединскиот бел дворец, делови од Берлинскиот Бундестаг, парламентот во Будимпешта, многу споменици во Цариград, фасади во Њујорк и уште што ли не што не стигнавме или што не знаевме да кажеме. Од овој камен се и овие лавови со кои се изразувала венецијанската власт. Лавовите се посебна корчуланска приказна, некогаш лути, некогаш мирни и благи, а некогаш пак, како скулпторот да создавал карикатура во каменот. Се знаело, кога пред лавот е отворена книгата со записот «Мир тебе, Марко, евангелисту мој», тоа бил знак за мир. Ако се затвори книгата пред лавот, Венеција пак се впушта во војна. За Корчула пак лавот и бил знак за туѓинството.
pa vonije prvi denovi po poslednata vojna, nekoji prebrzi rodoljubci seta svoje žolčike izlijat vrzlavovite na Sveti Marko, će gi tolčat, će gi ubivat po grado zverovite od kamen, a nekoj pak od čist zanes i tažno neznajenje, će ga uništi i sami od korčulanski grb, bez da znaje što uništuva. Koga 1797. godina za sekogaške padne venecijanskata vlast, na Korčula ke se smenuvat Avstrija, nekol kupati Francuzite i Rusite, jednaš su Rusite ke bidati Crnogorcite, ke dojdi i Anglija, pak Avstrija, Italija, okupatorite od Vtorata svetska vojna, a lavot ke ostane znak za site nedobre dojdeni. Eve i od ovoj stolp ekutnat nekogašnji od lav. A ova pomalku naivno su stavena spomen ploča napadnatite borci od Korčulanska opština zboruva kako je konečno dotolučen lavot. Pominuvajći takan ni site korčulanski opsad i odbrani, evene malku na zaslužena promenada po bregot. A na bregot Vicko Ivančević. So Bartulo Seso, posleden ovdešen samostojen brodograditelj kraj svojeto posledno ovdešno samostojno brodogradilište. Bojosuva nekakvo broče. Osven vo kamenot, narodot od ovoj ostrov najdobro se razbiral vo brodovi. Ovdešnite brodogradilišta prvi se na Jadranot. Ovdje im se gradeni brodovi na starite Grci, na Liburniti i Čirkurite. So vekovi trajalo brodogradežništvo to. Imalo vo Gračevo i po stotina brodogradilišta. Ovde rodenite brodovi go obikoluvale svetot, za njih se pišuvat učeni knjigi i se prenesuvat spomeni. Taka bil brodograditelj i jeden ovdešen Ante Kalođera, sin mu Mato ne odbiral drug zanajet, a vnuk mu ovoj Dušan Kalođera sega je direktor na Korčulansko to brodogradilište. I dodeka direktor od njega kažuvaše ona što njega raskažuvat po site fabriki, za stručnjaciti i za raspredelbata, za planoviti i fondovite, za dolžniciti i blokiranite smetki, nije neka ne ni zameruva, pomisluvame deka se približihme do krajotna prikaznava, a trebaše ušte na jedno mesto da pojdeme, do onoj čuden Korčulanec koji nikogaš ne bil Korčulanec. Maksimilijan Vanka. Samo na 2 pati pat odgodovel navamo i Korčula mu ostanala v srce, pa i ova memorialna zbirka je zaveštanija od ljubov. Vela deka vrapcite mu sletuvale naramo, nemu pretih, a nemiren, a jedna ostrovjanka se krstila pred nego, majkole, ni slegol Isus. Kako naroden vo grešna ljubov među blagorodnik i žena od narodot, zalepeno mu je prezimeto za najdini deca Vanka, iščuvan vo nekoje selo vo Hrvatsko do Zagorje, za njegovo to destvo zboruva knjigata na Luja Damić, Kolebka na životot, će talka, nesmiren, će go ostavi Zagreb i profesorsko to mesto vo likovnata akademija, će se upati po svetot, a vo predelite na Java i Kambodža, na Celon i na Španija, na Indije i na Pacifikot će barem senka od Korčula. Vone imaše 2 kući. Golemata mu je podari na gradot, a koga posega za sekogaš da se vrati, vo malata ne možeše da vleze. Imaše vonea stanarka, si čuvaše ta kokoški i bideći ne se najde zgoden stan so živinarnik, Vanka za sekogaš si ostana nadvor vo Amerika. A pre 9 godini nekada od meksikanski od breg, može Korčula mu bila pak na zaplival i pliva do denes. Taka Vanka ostana udaven vo tuđo more, a ovde, kraj Korčulanskovo, se navođa sega negovata zaveštana zbirka, vo koje će namine ponekogaš nekoj ljubobiten gostin. Gostinot će zamine, pa i ki si otide. Evi i nam nije vreme za adio, ke ostane Korčula kako i tolku nešta zaneja neiskažani. Zabležavte dodeka snimahme, a nemaše pročujnata Moreška, pa i moreškanski di igri vi gi dolžime. Ete, ne se stignova, što se ne se zbidnalo ova Korčula.
brod od potoa se oddalečuvaše. Ni mafta nekoji nepoznati poznanici. A Korčula se smaluvaše, se pretvoraše vo točka, zataka, smalena, polesno da ostane vo srce to i vo oko to.